Sisemzi mkhulu wezorhatshe Auckland Park eJohannesburg kulapho zihlanganisele khona indaba zesiNdebele. Asiqalele izijujileko zanamhlanje. And say the postponement of the tabling of the budget 3 weeks ago was a regrettable but perhaps an understandable feature of multi-party governance. Siqine sethuliwe isabelo semali sikaNgqongqotjhe uEnoch Godongwana se2.6 trillion rand athe batsho sizokwenza isandlalelo somnotho ohluma msinyana nemali ezinzinzileko. Try iVAT yonyusiwe. That means amaxabiso azonyusa more. I-business for thina it means out thina abantu bathi sithengiselayo. Siyavuya xa ngabanayo i350 ingakhange icinywe. Kana abanye abantu abayikhulunywe nabo ngenkulumo yesabelo semali bathi uzamile yena uGodongwana kodwa ingasuthi kusazokubadisana kuphila. Ubaba decide babona mabanyuse iVAT lonto ibonisa ukukhohlakala okungapha ya. Kangathethe ngo bazawasika kanjani amanqatha wabo. Ngokunjalo nelihlangano eziningi zepolitiki ziyanyaza zithi ngathana usewalisa uGodongwana ngesabelo sakhe sisemali. I now invite the General Assembly to acclaim Dr. Patrice Motsepe and confirm him as the new president of CAF. Usomabhizinisi uPatrice Motsepe ukhethwe ngobutsha njengomongameli weCAF eCario eGibhide. Siyalotshisa emakhaya ngamakhaya nanzi indaba zesiNdebele kweSABC1 lotshani. Ungqongqotjhe wezemali uEnoch Godongwana wethule isabelo semali somnyaka wemali ka2025 ukuya ku2026 namhlanje ntambama eKapa. Kanti sanomnyaka nje nasipheleleko siyi2.6 trillion rands. Ungqongqotjhe uEnoch Godongwana uthome ngokuncancabeza ngokuthwilisa kwesabelo semali bekufanele simenyezwele ngenyanga epheleleko. The postponement of the tabling of the budget 3 weeks ago was a regrettable but perhaps an understandable feature of multi-party governance. uGodongwana uthi ukuthwiliswa kwesabelo lesingenyanga epheleleko ngakelinye ihlangothi kube nomthelelo omuhle ngombana kuvulele imibono yomphakathi oveze intshijilo ilizweli eliqalene nazo. Uthi nanyana indaba nkulu kube indaba yokukhutshulwa komthelo wepahla nje kodwa kuhle indaba nkulu kufanele kube ukuthi umnotho welizweli ukhutshulwa njani ukwenzela ukuzuza kwamaSewula Afrika. Ngombani iqiniso ukuthi umnotho welizweli bewusolo ujame isikhundleni sinye eminyakeni elithumi yonke begodu phezulu kwethumi leminyakelo umnotho wanganeno ukhule ngamaphesenti angaphasi kwamabili kwaphela. uGodongwana uthi njenganje iEskom isebujameni obungcono khulu nakulinganiswa nango2023 nakuza kumenyezelwa ukuhlangulwa kwayo. Ngalokho ke uthi uhulumende uthethe isiqundo sokuphungula isikwelede sayo se70 billion yamaranda ngokubhadela i40 billion rands kancane kancane. As a result of these improvements, we have decided to simplify the final phase of the debt relief package. The last 70 billion debt takeover will now be replaced with a 40 billion in 2025-26, 10 billion in 28-29. Ngo-2024 umnotho weSewula Afrika ukhule nge-0.6% kwaphela ikibe kufanele kungasenani ukhule nge-1.8%. Hlangana nokhunye uGodongwana uthi isabelo semali sanonyaka nje sizokutsheja izinto ezifana namahlelo wokuvula amathuba wemisebenzi netuthuko. Nakusenjalo uthi iSanral izokusebenzisa imali engange-100 billion yamaranda uqinisekisa ukuthi ilungisa indlela ezinkulu zelizweli. Kanti kubekelwe ngeqadi imali engange-19.2 billion rands ezokusiza abakhweli bentimela abahlala endaweni ezifana neMamelodi lakwaMashu ukwenzela ukuthi qobe emizuzwini elithumi kube nesitimela esilayitsha abantu. Uthi umthangalasisekelo ngelinye ihlangothi eliqinileko lokukhulisa umnotho.
Ngalokho-ke kubekelwe ngeqadi i-1 trillion ezokusebenza eminyakeni emithathu ezako emkhakheni weenthuthi zemali nezamanzi. Public infrastructure spending over the next 3 years will amount to more than 1 trillion rand. The spending will focus on 3 sectors. 402 billion rand for transport and logistics, 219 billion for energy infrastructure, 156 billion rand for water and sanitation. uGodongwana uthi ukubuthelela umthelo uhulumende uthethe isiqundo sokukhuphula umnotho wepahla nge-16% ku-2026-2027. Nanyana kunjalo uthi umthelo wabasebenzi angeze wakhuphuka. Ngehlangothini lezempilo ungqongqotjhe uGodongwana uthi isabelo sakhona siyokusuka ku-277 billion rands ku-2025-2026 siyokuhlala ku-329 eminyakeni ka-2027-2028. Isabelo semali ngokunabileko sizokuhlathululwa bongqongqotjhe beminyango ehlukahlukeneko ingasikade. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. Nakusesenjalo umholo wabantu abadala nowalabo abakhubazekileko uzokukhutshulwa nge-130 yamaranda ngosihlabantangana ekutsho ukuthi abadala nabakhubazekileko sebazohola i-2,315 yamaranda ukuthoma ngosihlabantangana. Isibonelelo sabantwana sizongezelelwa nge-30 randa ekutsho ukuthi sebazohola i-560 yamaranda ngenyanga. Kanti isibonelelo sabambelekelweko sona sikhutshulwa nge-70 randa. Social grants are allocated 284.7 billion rand in 25-26. This allows us to increase the old age grant, disability grant by 130 rand, the child support grant by 30 rand, the foster care grant by 70 rand. Isibonelelo sabangasebenziko asikazi ukukhutshulwa kodwana isikhathi sesibonelelo lesi singezelelwa ngomnyaka bekube nguNtaka umnyaka ozako. Kufakwa imali engange 35.2 billion yamaranda ukuphumelelisa lokhu. The COVID-19 social relief in its current form will be extended by a year to March 2026. Umthelo wotshwala nepepu uzokukhutshulwa ngokuya kwentengo juguluko ebalelwa ku-6.75%, kuthi segerede nevape zikhutshulwe nge-4.45%. Umthelo wembaseli nawo awuzukukhutshulwa ekuzokubulungela abathengi imali elinganiselwa ku-4 billion yamaranda. Njenganje kusezandleni zeParliament ukuthi iyasamukela isabelo esinamkha iyasiphayana. Kusesenjalo amahotwana amathambo nowangaphakathi kuzokuchipa kakhulu ke khona. Ungqongqotjhe uGodongwana uthi uhulumende uzokukhupha ihelo lokudla okunganamthelo. Hlangana nakho kubalwa ireyisi, ubrotho obubrown nepuphu. uGodongwana uthi ukuthoma ngezi-1 kumrhayi lumnyaka lo angekhe kusabhadaliswa umthelo ukudla okufana nenyama yangaphakathi yemvu, yembuzi, yekomo neyefarigi nokwangaphakathi kwekukhu. Ungqongqotjhe uthi bazokuphungula umthelo wenyama yehloko, amaqatha, amathambo nemvango yederi ekubalwa nemirorho ethengwa ingebhlegeni. Batshona kenza njalo uhulumende wenzela ukuthi imindeni ihlagako nokho ikhona ukuphila. This is why we are taking concrete steps to protect vulnerable households. This is done through providing social grant increases that are above inflation, expanding the basket of zero-rated items to include vegetables, dairy liquid, blends, meats and poultry products. We are also not increasing the fuel levy for another year. Nakusenjalo abathengisi endleleni nabanye abantu bathi abaneliseki ngokukhutshulwa komthelo wepahla. Nokho babukayo ukuthi ama-370 asazokutholakala. Siyavuya xa ngabana i-350 ingakhange icinywe because uninzi lethu seluncedwa yi-350 because intswelangqesho inqabile apha eMzantsi. Sihleli siya-aplya, siyathini asiphangeli, sidinga imisebenzi. Imost yethu sinezetifiketi silala phezu kwazo asiqeshwa. Uzamile ugovernment kwezinye indawo but thina abantu bangamashishini asakhasayo sisakhala sifuna ukuncediswa ngugovernment. Makasincedise, makeze kuthi ugovernment mabangahambeli kude kuthi, makeze kuthi athethe nathi imali ize kuthi straight ingadluli ebantwini.
ayeke le nto sisokolisa xa sifuna imali yokuncediswa izinto ziduru phandle apha kuduru. Asiboni ngongathi izasinceda nakwintoni na, for more especially that kuthiwa iVAT yonyusiwe. That means amaxabiso azonyusa more, i-business for thina, it means si-out thina abantu bathi sithengiselayo. Kanti inhlangano ezahlukahlukeneyo kwezepolitiki ziphefumule ngale ndlela ngenkulumo yesabelo semali sanomnyaka. Kahle ku reflect Minister of Finance a dumelane le rona le cabinet ya President Ramaphosa gore budget ya rona e thuse go godisa economy ya South Africa. Ile beletse gore re tlo kenya diago. We would not be voting for it. It's now become clear why we will not be voting for this budget in its current form. We've been very clear from the beginning that we don't believe that a VAT increase is the right way to proceed. Sitanile CMK party besicimba noko ANC ivile ndoba uthini uluntu xa lulonke uba ba decide babona mabanyuse iVAT lonto ibonisa ukukhohlakala okungapha ya. Siyasemukela lesabelo mali esethulwe ungqongqoshe ngoba besiphikisene nemali enkulu ebizwa ba iVAT u2%. Ukusuka ke ku2% kuye ku 0.5. Sibona ukuthi kukhomse ukuthi akufanele ukuthi unqume yonke into ugcina ungakwazi ukudeliver. Iqhala lethu neqhala nomphathiswa yena betshilo ngokwakhe ba economy yethu ayikhuli, asikwazi udlula siqhophoze kula 1%. Nakulonyaka basixelela izaba i1.9 kodwa asikwazi usuka ku 0.7 0.8%. Iyo lento abantu bethu bexhomekeka kangaka. Well, it's difficult not to support the budget. At some point one has to make a decision that's going to take South Africa forward. Look, we're not happy with some of the proposals, but doing a budget is a difficult balancing act, like an increase had to be made somewhere. So umphathiswa wezemali uye khona izinto ezilungileyo aye wazenza kwintetho yakhe namhlanje. Okokuqala uyithobile la nantsika la tax ibizawunyuka ngo2% ye value added tax, which a tax kuzo zonke izinto ezithengwa kwaye ngabahlali South Africa. Okwesibini ikhona imali ezabakhona for uba kuqashwe ugqirha ebikade ingekho ngaphambili. Gompieno go bonagetse gore re paletswe go thusa maAfrika Borwa. Re ba okeleditse tax ka lebaka la gore madi a utswitswe mo dijareng tse di hitileng. Re paletswe go godisa economy mo bohelong, re paletswe go fokotsa gore puso e bereka jang. Eyethu imvo singulombutho ATM kuba urhulumente uyabacaphukela abantu balapha eSouth Africa. Uyokhumbula apho kuba kube khona unyuko kwi-petrol prices, mkakhona unyuka kwi-electricity prices, in the cost of living. Zonke ezinto zichaphazela abantu. Nasibuya entolo. Ikere ngwana ka mpuke mtsebang. Ngwana ka ke bona ne le mabadi mo di phatleng a ditoro dira. Ka mogoro bona a ke tsebe gore ba tseba responsibility ya bona bale ka security. Bekhabo lesigule esipule wesibhedlela seDenelton eLimpopo bathi bafuna ukulungiswa. Ngahlanye kubuzisiswa nangokuthi alo kanti abogadi nakuthiwa babalekile njalo. Manje yini umsebenzi wabo embedlela? Siyakwamukela mbukeli na uqeda ukungena indaba zisekhona nazikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC+, X, TikTok na ku Facebook. Asirage nazo. Njenge asilalamele umcuzululi wezomnotho uBongani Mahlangu uhlathulula kuhle ngesabelo mali lesi. Akwande Mahlangu lithini icozululo lakho lesabelo mali sikangqongqoshe uGodongwane nasiqale ehlangothini labantu abahlakako nomnotho obogaboga kweSouth Africa kunye nomthelo wepahla iVAT? Alright, ngilotshise lapha e-studio nabalaleli emakhaya. Kuningi singakhuluma ngakho mara ngizothinta lokho engikhona ukukuthinta kulesikhathi esinaso. So uMinister ukhulume ukuthi kuzoba ne1 trillion ezokufakwa ku public infrastructure. Into leyo sibiza nge-fixed gross capital formation. Into ebalulekile ukuthi ikhuphule umnotho wethu ngoba nabathi yaqala into ebalulekile la ukuthi umnotho awukhuphuki. Unyaka lo odlulile sikhuluma nga 0.6%, 2023 0.7%. So uyabona ukuthi in the past 2 years umnotho lo uyaphasi and now uyaphasi ukuthi revenue generated on government ayiba incane and government akasakhona ukuthi abhadalele konke akhona ukubhadalela. So nabakhamba amagadango lawo ukuthi
kuzokufakwa 1 trillion ku-infrastructure. I-multiplier yalapho ikulu boma 2.5 shokuthi sizokubona ukuthi sizokuzuza lapho. Nawuthi uyaqala futhi into ekhulume ngayo ngokusimplify ama-triple P, ama-public private partnership. Into le ibalulekile for ugovernment kusukela le ku-national tot enzasi lapha kumamasipala. Why? Ngoba ugovernment akanawo amandla ukuthi yenze yonke into akhona ukuyenza, especially into ezifana ne-infrastructure. Maye sinakeza ngayo i-triple P ayenze ibe simple ukuthi amakhulukhulu abomasipala bakhona uyiberegisa. Bayakhona ukuthi bakhulume nama-private sector players or i-private sector participation. Naye ifake imali kuma-infrastructure and then ugovernment naye ukuthi akhona ukuthi aqalane nezinye izinto ekufanele aqalane nazo. So lokho into naye engijabulelile. And then nasiza lana kuma-tax lana ama-increment. Obviously mina angakajabuli ngayo nayo 0.5% le unyaka lo zako financial year zako 25-26 and futhi bathi izokhuphuka futhi unyaka lo ya 26-27 yanye 0.5 futhi in the next 2 financial years izoba 1%. Angijabuli ngoba ngaphandle kwabantu abahluphekako nabantu abahola kancane, i-middle class e-South Africa, especially black middle class, iloku iyancipha unyaka nonyaka ngoba abantu abo nawubaqalile ephepheni bahola kuhle, mara abantu abo bathogomela abantu abaningi, uthogomela yena umndeni wakhe nabantwana bekhabo nabazali bakhe njalo njalo. So into encane nje yenza ukuthi kukhuphuke in terms of i-cost yokudla, impahla, yonke into njengoba i-VAT uyazi ifika konke, yenza kube nzima emntwini onjengaloyo. Maqeda futhi nawuthi uyaqala enye into ayitshilo futhi yesibili ukuthi angekhe kube nama-adjustment kuma-personal income tax bracket. Into leyo nge-economics siyibiza nge-fiscal drag, siyibiza nge-bracket creep. Kusho ukuthi umholo wakho wena uzokhuphuka, mhlawumbe uzokhuphuka njenge-inflation asithi 5%, mara i-bracket lo kuyo lapha kwa-SARS ihlala injalo. So if wena ulapha phezulu ku-bracket kulahlela ku-bracket lezako then ubhadala more tax. Bamahlangu ngibawa sibambe khonapho, ngiyathokoza. Loyo ngumcozololi wezomnotho uBongani Mahlangu. Asiragene indaba. Umasipalata wethembisile Hani eMthwambumuhle eMpumalanga kunye namalunga wekomiti kaMeyara bebazokuphendulela phambi kwekomiti echeche ukusetshenziswa kwemali zikamasipalata ezabelwe ukwenza amahlelo emphakathini. Ikomiti ithole ukuthi kunalapho kuvela khona ukuthi umasipalata usebenzise imali ngokweqileko kamanye amahlelo omphakathi, kodwa na umasipalata wahlathulula umbiki indaba wethu uMabhande Mthombeni bekalapho. Ikomiti edoswa phambili ngusihlalo uLilian Chabangu Mathaba ithe iyawuzwisisa umbiko kamasipalata nanyana beyifuna ukuhlathululelwa abonyana kuza njani ukuthi amanye amaprojekti asebenzisa isilinganiso semali eyeqe isabelo mali abelwe so ekubeni angakapheli. Sijabulile khulu njengekomiti ukuthi imbuzo sibabuze yona abayiphendule kuhle khulu. Imeyara ethembisile Hani uLisitshade Khale uziphendulele ngale ndaba yemithangalasisekelo engakabi kuphela. Imali ezikhona sizibheka per vote. I-vote isinge sibekelwa ukuthi kule department kule ndaba yokwenza yokunikela insiza kuma project sibeka imali engaka, and from there sibeka ama line items. Then uma ungaqala wonke ama vote wethu ekugcineni konyaka or ekupheleni konyaka uba imali iphelele yonke. Nanyana kunjalo abajameli bamakomiti abavela emphakathini bayawuzisisa umbiko lo, kodwa nawo kamukeli kuhle ngokupheleleko. Ama-project lapho kube khona ne-overspending, umasipala uyakhona ukuchaza ukuthi kuba yini kube nama overspending enjalo. Into azithembise ukuthi uzozenza ku-IDP kube khona ukukhombisa ukuthi kukhona ukuziphendulela emibuzweni abuzwe yona, nanoma kukhona lapho imali zingakhambanga kuhle khona, mara ipendulo nayikhona kuyathembeka ukuthi kubereka kuhle konke. Endabeni emalungana nemali engange-2.2 million yamaranda ebekufanele isetshenziswe lokufudisa abantu abakhe ngokungemthetho magega nendlela ekulu R573, umeyara uthi ibuyele esikhwameni sikamasipalata. I-MPEC ithembise ukuragela phambili ngokubeka ilihlo umasipalata mayelana namahlelo okusetshenziswa kwemali. Umeyara kamasipalata wethembisile local municipality uthembisile ukuthi uzokusebenzisana noSpeaker, umeyara, ikomiti njalo njalo ukwenza isiqiniseko sokuthi balandelela amanye amahlelo angakabi kuphela ukwenzela ukuthi balethe umsebenzi omuhle kile komiti. Endabeni ze-SABC nginguMabhande Mthombeni ethembisile municipality eMpumalanga.
ufuna ubulungiswa nempendulo umndeni wesiguli seminyaka ema-33 ubudala ekuthiwa sisahlelwe sabulawa ngesinye isiguli esibhedlela iPhiladelphia eDennilton eLimpopo. uClass Lidwaba kuthiwa batsho ubulewe ngomgqibelo ekuseni ngesinye isiguli esivukwe eMatlaruma ngemva kokusela amapilisi. Nabe kwenzeka isehlakalo lesi bekunengiguli ezine ngewadini. Umsola weyindoda iminyaka ema-45 ubudala kuthiwa usahlele ingiguli ezintathu kodwa ezimbili zakhona ukubaleka. Lasiqala ke zemali iranda lehlile nalinganisa nezinye imali ezikulu. Usomabhizinisi uPatrice Motsepe ukhethwe godu njengamengameli we-Confederation of African Football, i-CAF ngorhunyeziweko kwihlandla lesibili econferencini yokukhetha ubuholi be-CAF eCairo eGibhite. Umtsipe owakhethwa kokuthoma ngondaka ka-2021 uzokudosa phambili kodwa ihlangano yengameli ibholo le-team yesibili bekube ngu-2029. Ngaphasi kobuholi bakaMtsipe izinga lebholo ye-Afrika liyaphazima ephasini zombelele. Lokho kufaka ukungezeleleka kwengiqhema zaboma eziphalisana ebhigirini yephasi yaboma. Izingezeleleke ngembili ukuya kezini ingiqhema eziba ingcenye yebhigiri yephasi yaboma. iFIFA ihlongoza ukungezelela ngengiqhema ezihlanu ze-Afrika zabaduna ezizokuphalisana ebhigirini yephasi yabaduna ukuya kezilithoba namkha ezilithumi. iCAF ibika ukungezeleleka kwemali ngeniso. Iphaliswano le-AFCON lomnyaka opheleleko libukelwe mamazwe ali-128 kukhethwe namalunga amatsha wekomiti le. Nasaphethe zebholo njalo nasizekhethwa apha mthatha imidlalo kuBetway Premiership. iKaizer Chiefs ibambana neCape Town City, iPolokwane City irathulane neGolden Arrows, kuthi Marumo Gallants ibambane neSikhukhune United. Yonke imidlalo le ithoma ne-3 ngemva kwesimbi yekhomba imzuzu ntambama nje. Njenganje isikhathi sembono yakho mbukeli nasiyalandela. Ngele kakhulu eSouth Africa ukuthi ibe nopresident ebholeni okwazi ukuthi alithuthukise. Ukumkhetha kwakhe kwesibili lapho kuyokethi ituthuko ukuya phambili. Ngesikhathi kadephethe kuningi okuhla kwenzile ebholeni. Muhle kakhulu umsebenzi owenziwe uMnumzana Motsepe seloko akhethwa njengomongameli weCAF. Uyacaca umsebenzi wakhe uyawazi. Kuyasho ukuthi ubaba uPatrice Motsepe ubesihola ngendlela iPSL ubeyihola ngendlela efanelekile. Patrick Motsepe siyamthokozisa, siyamthokozela, siyamamukela ngoba ube nomehluko omningi emkhashini akakhona. Umbono ngiyombukele SABC ayizokuthosa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Loshana ekhaya napho ubujamo bezulu sibona lapha likubuzese ngamafu ngale ngeCape Town nawuthi uyaqala ke 60% emkhawulweni uthinta lapha ke isifunda sangale ngeFreystata nendaweni ezinenge zeFreystata nangale ngakuboma ike nge60%. Kusasa ke sibona amathuba amaningi wezulu eSouth Africa pheze yokana nge60%. Linengi ke nawuthi uyaqala ngapha ngegwini elingePumalanga sithole lapha ke isilemukiso semjijo eduma kumbi kulezi ndawo ozibona zisarulana kanike moya omningi endaweni zangale ngakubo Cape Town. Kusasa ke kodwa imjijo le yayiduma kumbi ibuyele khuluke esifundeni sangaleke ngakwaZulu Natal kanti ke lizulu elikhulu lela endaweni zabo Durban njengoba uqalile nje nakya nomoya usesekhona siyakusuduka ke ukuthi wazi ukubona ukuthi anjani amazinga okuchisa sifunda sangapha ngeGauteng siphole siya ngokufuthumala iPitori nge24 eLimpopo sifuthumele naso ke kuyachisa ke kubophalabura nge32 neMusina nge30 siyalapha ke esifundeni sangeMpumalanga sibona ke sifuthumele endaweni eziningi kulapha esikhukhuza la kuchisa khona nge31 iKwaZulu Natal nayo ke ifuthumele endaweni eziningi uLundi neRichards Bay yachisa nge31 Mpumalanga Kapa ke ifuthumele endaweni eziningi lapha kubomthatha nge25 siyalapha ke ngeJingalanga Kapa sibonakala sipholile endaweni ezingegwini elingale ngeSewula kanti ke kuyachisa ngezinye indawo nasisicala lapha eNorthern Cape kusasa ngemva kwamadina sibona ke yona ke sifunda sonke siyachisa njengoba sibonile nomlilo womango lapha ke eFreystata libonakala lifuthumele endaweni ezinye eziningi iBothaville yona ke iyachisa nge30 kusasa ke esifundeni sange Northwest lithoma lipholile ekseni ngokuhamba kwesikhathi silibona lifuthumela sibona negodu ngesikhathi esilandelako dino
nisale nomusa.